Padi teruskan hai sung nungin hanai stage o Belaike Rwchap kereng Mwsa kereng sini takuk Kosojoy Reang on the stage please. Belaike sungno entertain play jongo tai judges robo khub borno nai ke khom matongo. Bo Rwchap mono Rwchap nai ne. Nai na ba pini Rwchap mong selection Zing ma. Rwchap mong ni selection nai di Zing asukui tongna baksa ni Zing dokana. Heda piaba bini Rwchap mong khana ka jotto thik thangmane heda sini musicians ready ingkai sini tau Kosojoy no let's lead him. Ane Bokhorok, ane Rwkha, ane Bokhorok, ane Rwkha. No, goi ane Rwkha. Ayung mayo, 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 ayung mayo. Ane Bokhorok, ane Rwkha, ane Bokhorok, ane Rwkha. No, goi ane Rwkha. Ayung mayo, ayung mayo. Ayung mayo, ayung mayo, ayung mayo, ayung mayo, ayung mayo, ayung mayo. O salsa, o salé, o salsa, nu ya que tu maya, malaya muchungo. O salsa, o salé, o salsa, nu ya que tu maya, malaya muchungo. Asu bedoro bukan maya. Asu bedoro bukan maya. Ane Bokhorok, ane Rwkha, ane Bokhorok, ane Rwkha. No, goi ane Rwkha. Ayung mayo, ayung mayo, ayung mayo, ayung mayo. Ayung mayo, ayung mayo, hey! Ayung mayo, 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 hey! Ayung mayo, ayung mayo. Hambai. Look hade table competition tafung phagang seman ble. O thaising ni je performance round ni pore sini Rwchap nai roni vocal cord kari da vocal cord kholo jagi phebiga tabo ayung mayo khaije Rwchap re tongchu. Saimal lihat teh tamu jani bongno, sir sorot please cengradi. Ang bobor samono goi compose khaifrogo nogjak ang birohorino bosagan seu birohori jomatia. Ang khair sapne kato Bikram Nath acting tu jini Rex Rakesh. Mana apa picture pura nogoi thang khang bojabu bini kinto ang Kosojoy na taisin performance ni poro tabo komai khaimene ni khagaya. Well done. Sir Satyaranjan. Ulan isai, tabuk taisa surbai talbai, tekisa mane Rwkha, nang taibo nganu, hambai. Hambai sir. Sir Hemanto. Ulan isai tabuk isa kaham Rwkha, kaklagu bus kangote bunung kusuka manai. Ma'am Chorbala. Au, sini judges rongni kok bayang bo kok baksano sekang ni Rwchap mong silai tab tebo khulogi Rwchap wi mangkhaneng nung to entertainer haino no khaino se bui muni tongo nini sak bebang no tal bai kupulung nung tebo kaham kai Rwchap kai thangnai tebo kuchugo hambai. Hambai.
Sir Kaplai. Betake sapi hane koi. Ware po jing jing are keni tomo na koi. Duk jing jing betake sapi ha. Or se jing jing khana na mani. Or se bo carom Or se jing jing ko jing jing. Okay. Or se carom bot thung dong si. Kosojoy belai ka hamur sab ka khana thok jak. Hambai sir. Sir Arun. Kosojoy pulau bonono goi abo hai entertain khaimano hane wansuk mania. We have been je day to day je performance bote bo saka kai phaire thasing ni je resamung tabuk resamani ekdom different tung tabuk ngate bo bini vocal cord jeta sungko milton saka vocal cord te bo khuluka ga ang bo surprise mane actually abo hai ekta situation sung phai tong tabuk je sabono mark bisire nai sabono komre nai abo hai situation klai tongka just khaina ni khub tough ko situation sung ekdom mane Kosojoy one of my favorite you are Hambai sir. belai kaam kana Acha 1 minute. Ang over top 16 ni kamoni holo jot tono mobile WhatsApp te YouTube ro Facebook ro jot tono follow khai do oja 16 no aron bising tabuk 10 aron bising kisa multi khenuk mane Kosojoy no uskang bini locking popping riwe bo status itu tabuk one move no just locking popping music ne de logan ide na without music locking popping move step dance Samon de sir. locking popping western locking popping Hambai. Wow. Ang saya de ba. Vocal cord ni logi logi ni muscle robo loosen thang mai khablai. So thank you so much Kosojoy for this beautiful move. Bye.